Pozdrav svima, trenutno smo na pripremama u Kaštelima i puno je turista i uzavrela je atmosfera. Mi smo tek počeli trenirati, dosta je vruće u dvorani, ali to nam pomaže u zagrijavanju. Ekipa je već dosta spremna, ali bit će puno bolje. I od sljedeće sezone od mene možete definitivno očekivati da ću dati sve od sebe da pomognem ekipi kako god mogu. Kao prvo, da vam se predstavim, kao što znate, Luka Šormaz, došao sam danas, sam upravo stigao u Kaštele. Moje prvo očekivanje je izvanredno, znači prvo što se tiče od smještaja, dočeka, ekipe i svega, prezadovoljan sam. Moje očekivanje što se tiče mene da ove godine pokažem nešto možda najbolje do sada od mene. Jer kroz priču, kroz ovo, mislim da ću dobro da treniram, da budem zdrav prije svega i da probamo konačno da vratimo titulu u Kaštelsku ekipu.